Atadwe yate dende we afijase Presby JHS awurade nyankopon ayoma dom obeka school ya school yi school bi a omuso ahunamane na nsem yie pa enche bia ana omodan so epa ya yekotwa ede be kirem se afijase Presby JHS a ewo esoro honom no ohema asoro honom no Presby esoro honom no eko eye baabi a yenuanom enzongofo no ewo no omunchansen eso paye eme yede betu dwa ama sabram no kasa idi assembly no ebo no modin onmonyamfo Ibrahim Adams ebo modin a eso mu se obe boso de ama womo epe enchansen ema assembly no ko boso ede ma womo na enu achi no ana onmonyamfo Ibrahim Adams ebra okokosra school no DC Secretary East eno hu se da bi se die school no aye no ombehia edan foforo ede aka ho eti sabram no kasai enadayi onmonyamfo Ibrahim Adams akwakopiem ewo afijase Presby JHS ede aso akobo forma ohye so mbetimi asi eye 3 unit classroom block ede ama eye wo mo sabram no kasai de Nasco Company Limited and Oma Soma Omoshe no masidan no dia ma afijase Presby JHS na contractor no asebo se eni afe anase abosumi ensia ne de ne dan no wode ni nyina ba wiye yenkotie na afijase hene chiame o ne besia nanan monem yenkotie de okan yeba bejina afijase hene ene afijase hima ene afijase atrankunyanem na ya danyame ase na Jumadia ebase watu yese imisi omanan na yanka bibi enkyere mpanifo eye no kra se oman bia mpuntuo agina enwomasua so so wi nwomasua fi ho a enyi enti abani se ya yewra DC enam yewra president so amana ne so adi hunu se enadan yemeka ti sword na yensi 3 classroom Emma Presby school no na eyenmonyam hye dedi kan nanan matrankonya eda yewra DC ase na enka president nso ase esenkuro no edoso about more than 30 communities in the district na yeyi Presby no say yemesi no na eyenmonyam hye makuro no Emma school no ne district no na de yesi ne se Jumadie no contractor na de babe shene nsa no yesre no onfa materials ye papa ensi edan no yenti e kasa ye hwe kwa menkuma no madan na musi no a eneni ne nyina no eye adwuma a ense ye maintenance kakra bi na enso ne de ehu ni se materials a contractors ne de adwuma no enche na eye den ese ana emre so de babe ye adwuma no yesre no the DC bekachen se NBA feba ko NBA bosumi nsia no so enya dwuma ma ye se ne be ya ye mafra no ebetimi anya kwan abamu adisua se omo doso e ba sa na achechefo no so obre decongested enti ya me kasa anwa no ye da obi bia ase se ye mfan pabo entachiri na binadie no enkoso mai ne ye shebo se na DC ni mpanifo ne aso no se nana ye nana ajei sikapa a wono ye nana afijase hene achiame one bejina nanu matsam konya anem nana adu ameyawo a odikan anem nana kradu yi adom a wotoso mienu anem na ono soso ede nsema hodo tutwa echirem ani so a afijase man aye se DC enam ne so amasese Presby omo eba benya 3 unit classroom a ade a na eda omakoma so a na omakoho ache nenso anam kwa yenkotie DC mara se ya hwani mu dadaada ne yebusa ho nsensem no ne nyame na dawroma ye dia bedru ne dwumade ni ye very simple ni nyina ne se 3 units classroom block with office and the other facilities are eka ho akonya se de contractor no ebe kire mo na se ifiri ochene eko no hu se obi de pickers ebo fom wo haseya ankwanko ye ma asem foforo na che se contractor no na wa start ni dwumadi a assembly
through His Excellency John Dramani Mahama enam enwomasua a ye nyinanim se oman betumpon a dise igina enwomasua so wode ato no ho so se baby bia no esese enwomasua ye de ekoso se enwomasua so bekoso a ye hia akade a esese yede ma ebi ne edansi a anase classrooms a esese nkwada no tenase yomusua ti enede ye ba ha ne yetiawa ye baba beda Enasco Construction Limited edi ye contract lady say if you never go ye decide to make you na aide asene nsa say na naka assembly enokre sabe ye nyina ye nipa na mom ye nyina dwenye dey enye baako obu ho no ma sabi impredio manim adwempa woni tirim obu also awafa ne ho adwe ye expected say specifications assembly e dey man say only so say you say cement 1 bag and the say we dey mix it with wheelbarrow dey a ye pese odi sa ne man so nyina said na nana e dey e kam say ya sabi sika ye di wram ye di asiem ye so be di so emphasis ye damase na minim se adwuma die we ye nyina be ka bom mesre minim se assembly ebeba engineer team monitoring team beba eba ba be hwe ne dwuma die na mo be no pa e dey e chen assembly go assembly no ne dwuma die e dey eso mo ne nkuta ho na ye nyina ye fe ne ntu fam se ye beboa ama dwuma die na ye dey etimi akoso yesoso ye bie ya pona to tambia mosusu bibi echema adwene efa sa project we hu titiri hu oba ye betena se ye di ya ide actually say ye be madwumadi na etimi akoso tinyame onhire obi bia ye expecting say ode 1 year anase mfie baako ene sese wode say abro so an 1 year enti yesra no so bet my 2 months drama here. Okay. Available. Now the woman resource no see available. Why not? Na eja we no eso ya ha. Enti contractor the better nana no enem penfo a o ma kwesi ha nyas. Na me dey fit ka kan be ma o no so. Wadaroma. Yes say omo obebi o yebu. Yes, I'm found the channel twice. And then I'm for the channel twice. And now Adaroma already started the assembly. So we person assembly. Said you made you and the channel twice. Amen. So we are here. 7 previous and now we cry now better that in. Say a mau etuma. Nemu assembly in the bed. The best for about to show did for Friday. Nene ebusanfo yenna yenkabom obi tibi biase na oba na obisawa nya botre e de na etu ana me ade ahia me pan say the contract no esesa wo mount signpost we ADC onmonyamfo Ibrahim Adams a wono ne si abanam e wo sekere PM nsim no wie no de aso e bo fom ka ni nyina wie ye no a wode kire se efine da yi ekoi de contractor no betimi ahyase aye adwuma e wo Afijase Presby